Lante may lambi to temo puang aram po kama ko sa mga apel praya rako lomi. Kamu nga tontong rondong kanimi pa sa balabunto kan mintu na pero sa yato bre tumaramba sala kan lang pangkarangangki. Ambiaki pengutulan suruga. Tangnya pak purang kitula dari puang sangirin na pak purang mi kamu. Mintu na te puang kisorong potete sang napo Yesu puang plak selangki. Amin. Tutong ba yun ito kasi bangkian mo? Oto. Oh, tutorial lang din na po yung kaya mo nah, napoko mo daw po ba kada? Oh. Plastik yan, di wala madako plastik itu. Dua paano kanya dia kayak materi. Nilai ko hindi ko pakai sedir. Anak sangat telepon bom monitor ya tuh tomate londongan loh. Alam ini. Lagi mulai situ ke bawah sana. Lami balingan no pakam na lami nito. Inatar ko. Teka gahin na pakin. Di mo sa internet pe lang. Nakita ito di mo ma. Ayan to.
Pati to. Ano? Belum na kukuha tanah kau nak. Oh ya, untuk kirim dan yang ini. Tanto kau dia belum ada. Lama apa gitu? Belum bayar tu, belum waktu mana? Wala ko kami ningkung. Malay ko dito, Pak. Sorong lang. Kanila babalik ko ang paano na dyan lumang kasa. Natarot to isin. Wala yung berada ulit sa kasunto. Dali na meron ko doon ito. Kalitami sini. Ay paman na magtutunan nila hirap ko. Sa apa? Babayan. Rin pinagkada 2 meter na. Nada meter sa buwang kipo mga batuan. Dua kasi malapira. Kanila yung natabato. Ito na ni sing ano sura na ni sing. Laminun kan kami Pakai rempet itu kan begini yang palsu. Iya, betul yung ito malutong to. Awas. Ya Andrea, bala tapos bilang taray ko ano na. Oy, may tubunan na. Wala kung bay. Pabuno. Ya, susi. Susi na ako padang ko. Tadi salam bay. Kung naman bay pinagala ito. Tutunan lang talaga yung angkat nila ito. Oh, bikin naman. Hati-hati. Ayo rin. Wah, kasihan ada cuma suruh kita balik. Mbak ya kamu nih tadi panen. Ya, hati-hati. Tapi tak kepele, kalau sudah ketor. Matuto sengkiri sampunan po. Songko to sala yung tinuluan na to. Iya, banyak kada bisa aja ngontak nanay na pamam. Tiba yung ini. Natin karingan ni kalian karena Berat itu ringan kasih keluar itu dulu yang mengandung air itu bantal-bantalnya. Keluar itu bantal-bantalnya. Angkat kami ini kan deh. Angkat. Talu kamu berani apa? Dulu. Sabar dulu, pakai tos. Tunggu dulu. Ata kita kami main. Hah? Udah bang kamu anu nih mau angkat petosannya ya. Dalam tuyul. Apa tadi? Ya. Ya sudah. Hati-hati. Banyak paku, hati-hati. Malelo. Paku itu sudah berkarat di bawah. Angkat. Apa mau ambil kamu kenapa mau disusu? Kenapa? Tahu. Bintu kain. Kata mau itu kan betul ya. Sana lah kita. Betul mau lawan tantan. Sila. Boleh na. Kamu di peta ada kita mau kabur di mana. Ngalamat itu lah. Bakit? Balon na to.
Si Marangok, hindi ko ba? Katawan ta. Pagkano mo? Tingin mo siya. Ano? Ito po na. Ngayon matang tubaso dyan lang. Dasila, siro ko. Saan namin dami? Sondaan na rito. Ipaanlo nang biya sa era. Paten nito ang anak siya man dikali ya dito ang may tomate. Talo dito na bir ni ruwi talaga wangi ko tilolo ano to ano po ni ni. Dalian. Mori na bahin. Mado yaman. Sige to ano po ni. Ito ang lempang sonay ko malaki. Are. Tatlong jud ito ya yung mga tawag. Bakal siya. Ya din tan sa ngalari na kanday. Dati dito sila ang puto. Oh, yummy ya tuh. Iya. Cantiknya. Kambang eh. Ano na, kulay na rempe ito eh. 4 gram ini. 4 juta ka dapat. Ito narulo na Lalo na po anak. Ayo na ikot. Ako kapin. Ya mo, mataka na ko. Nalasus yung pempedam sekarang. Sasala. Wala yung. Ang tuturo. Palulian niyo ya luto to padangal lah. Begitu. Ay na tunan may elokyan na. Dia ang kaibang siloy milor kanan nila ako. Dapat naman layo. Upintia. Na matumin na yun, pendi ulit ka daw nga. Daki, madidi na. Tanya batu ya teh. Wah, itu. Ibang magtulong na ito ini. Ah, tama. Palo na pero pagkaburo daw. Pero patan abombon. Apa? Yan na parang. Nama kamawatangan niya. Apalagi ke ditiro jo may kale ta area. Dito ka pa uwi, mali mga nula sa ugon dito dia. Ako utama kami kita kalain. Maringan ni Juan. Salah belakang. Sa manuduka ke dempek itu. Berusaha kita pa. Berusaha mi kita pa. Iya. Tak kami takut. Memang Padolori. Apa na tandik daro na tunan. Berapa biar? Atanya dukay ka apa biar? Mo malapad wala plastic wala na layo. ano sa bayro kasama sa plastik. Ada yang minum ya mo yun. Ano di ba kinalaman na? Ijo aki ano man komanden na Kaca, parang kita kaca itu Nina. Itu kecana. Kecana rep ya. Gato ba tulolin niyo ko ni kono. Ya guling yung tanah turun. Hindi siya. Woi, may lalian tuh. Oh, nalagyan na siya sampai doon nanti. Ano liyan or niyo, buwan na radyo. Bapak pangan nanda itu ata. Tugangan to. Apang kaya pison.